clear tu te chibai le vekule tuntum kan video chuan Mizoram Sarkar Rural Development Department hnuaia peng pakhat MGNREGS NREGA hnuaia hnaruak te hnadil theite kan en ho le don ani hnaruak kan soi hmain hriatna ti zau tu tan a be bom han pakai lokila MGNREGS NREGA tia kan hriat hi enge ani chi a enge a thil tum Central Scheme ni in State tina RD Department kaltlangin NREGA hi kalpui ani thina nanghet nei lo khosak harsatna te tana choi kan na ni za in hlona kan ti hi an siam sak thina ni chu a thil tumber pakhat ani mai awme NREGA hlo wage per day ni rate ni khat hlo hi state tina hian ain ang lo thlua kumtin wage rate hi ti san revise ani thina ni athar bera tuna financial year sangni somni pathum sangni somni palia hianin Haryana state a hian ni khatlo ni re thi sang bera chu ni khata cheng zathum le somnga pasari ni re tani ni re tlem na ber state chu Madhya Pradesh le Chhattisgarh ani in ni re thi zahni le somni pakhat ani Mizoram a ve thung chuan athar bera NREGA ni re thi cheng zahni somli le pakua ani a awmzia chu NREGA scheme hi ani na diktaka kalpui ni chuan chung kore thele nanghet telo te poin kum khat chungin ni za in hlona an hmu chuanin kum khata hianin sing ni sangli le zakua an hlo chuak thei don tina ni chu NREGA hi diktakin kan kalpuilam ti ka chu ma ni veng tina ma ni thamin lo in chu chiang ila thange ole hnaruak te chu pakhatna additional program officer PO post panga aruaka MIS nodal officer post pakhat works manager post pakhat account assistant post pathum computer assistant post pathum aruaka tichuanin MGNREGS hnuaia hnaruak zongjong sa thi post som le pathum ani na hi contract basis salak vek turania posting na hun te chu Mizoram chunga district le RD block hrang te ani don ani hlo chungchang additional program officer PO singthum le zakua fix ani dona MIS nodal officer singthum le zakua tho works manager singthum le zakua account assistant singni sangli le zakua computer assistant singni sangli le zakua ani donani thiamna ngai te additional PO na dil tur chuanin BAMO atluk pui pas chintan dil theini dona MIS nodal officer na dil tur chuanin BCAMO BEB techmo atluk pui pas works manager BEMO BTech civil tin khamit luk pui tan khana dil thei dona account assistant BCom MO atluk pui pas computer assistant graduate to photan bachelor degree nei tin computer certificate DCAMO atluk pui nei kha angai dona ni kumsom ni pakhata tanga somthum panga inkar tan dil thei dona STSC tribal tan kumsomli thleng dil thei ani dona ni dil dan tur han en leila dil na form hi ran pa pek chu ani lawa kan dil na chu A4 size plain paper ziakin educational certificate le mark sheets class 10 le chunglam attested copy le tin document hrang birth certificate kan ti te experience certificate computer certificate xerox copy le passport size photo biodata le document poimo dangte kan thil te langa ti chuan the commissioner and secretary rural development department new capital complex room number 114 MO 115 August somle paruk ma ngein dil na hi thelu turani last day chu tuntha August somle paruk ani chu selection process han enila written exam le personal interview mga lak turania written exam ma hianin paper pahni paper 1 le paper 2 donani paper 1 hian mark za apudona paper 1 hi post work zongjong tan khan common paper ani donani an chang vek ton ti nani general english 50 marks GK general knowledge 50 marks anianga paper 2B ka hianin haipo 100 marks thonianga amero chu post na hian syllabus se hrang ta deuh don ani additional POB ka khanin simple arithmetic class 10 level 30 marks MGNREGA topic ka 70 marks ani don ani MIS nodal officer le computer assistant B ki syllabus in anga MGNREGA topic ka 30 marks tin computer subjects ka 70 marks pudon ani works manager B Khan MGNREGA topics 30 marks engineering subject 70 marks ani donani account assistant B ka khanin paper 2
MGNREGS topic 30 marks, accountancy 70 marks ani don ani. Written exam le personal interview hun le munte chu nakina hriat tir le kan ni dona. Update hi Rural Development Department website ta kan lo entry don nia.